من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمضارهم ويعطي كل سائر منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين ويخدم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا عالم السر منا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله. يا أرحم الراحمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله. يا راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله الذين يهدون صالح شامل كامل في الدنيا نعيم الآخرة نوينا مثل من صاحب الرتيب الحبيب عبد الله بن محمد الحداد يعيد علينا بركاته أسرار الفارغ والمفاتيح في الدين والدنيا الآخرة لنا ولكم يا حاضرون لنا ولأولادنا ولذرياتنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa saddid lisani. Rabbi zidni ilma. Melanjutkan pengajian yang sebelumnya. Kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ila an qala wa 'alaika bisyaddi afwahil asghiyah wa takhmiril awani. Sebutaki sareng Habib Abdul Haddad, 'alaika dianjurkan kita itu untuk nutupin al-asghiyah. Al-asghiyah iku apa? Wadah-wadah sing digawe ngombe utawa iso digawe ram-siram. Wadah-wadah sing digawe ngombe, digawe mangan, lek bengi ku tutupono. Wa takhmiril awani lan nutupi al awani wadah mangan, piring, mangkok, bak. Kalau sekiranya besok dipakai tutupan, terutama piring. Wa iglagi babil manzil dan dianjurkan nutup pintune umah. La siyama indan naum terutama ketika sampean niku kate turu wa indal khuruji minhu lan sampean tu ketikane kate metu teko omah. Dianjurno tutupen lawangmu lek sampean kate turu istirahat yeleye sekiranya sampean niku santai tutupen lawange omahe. Dan ketika sampean mau keluar dari rumah, kalau nggak ada orang di rumahnya tutupan. Atau ada orang tapi di jero, lawangnya di ngarep, kayak umay mau baiki lawangnya di ngarep, keluarganya menang di jero, di ruang tengah, atau yang lawang ngarep tutupan, lawang iki. Aman beb, walaupun aman, nggak ada apa-apa beb, walaupun nggak ada apa-apa. Ini cara ya, katanya Habib Abdul Haddad. Wala tanam hatta tudfi kullanar fil bait min sirat wa ghairihi au tawariha. Dan jangan sampai sampean itu tidur kecuali sebelumnya matikan semua lampu yang ada di rumahnya sampean. Karena lampu biyen niku lampu teko api, jadi kalau tidur itu lampu dimatikan lebih aman. Atau sekarang, ini adab sama. Zaman dulu sama zaman sekarang ndak podo, biyen kan gawe api, wedi keobongan atau apa, walaupun zaman sekarang. Termasuk salah satu sunnah, salah satu adab, lek sampean kuwi turu, matikan lampu yang ada di rumahnya sampean, semuanya. Kecuali lampu-lampu yang perlu dihidupkan, misalkan mati kabeh di ruang tengah lampu urip siji. Atau di pawon lampu urip siji, utawa di longlongan dalan sing kate nyang pawon, dalan kate nyang jeding urip ana siji. Kalau memang mau dihidupkan lampu itu hidupkan lampu yang kecil-kecil atau kalau bahasa sekarang itu lampu tidur. Lampu tidur, lampu santai itu. Di rumahnya sampean atau sesamanya lampu iki apa? Misalnya sampean ana apa ae sing padha mbek lampu, sing baik iku urip utawa sampean kok ana loro kulkas di omahe, paten ana siji urip ana atau ngono terserah. Terutama lampu, lek kate turu paten ana lampune. Wa idza asbaha al-ina' maksyufan aw as-siga' maftuhan fala tashrabil ma' alladhi fihi wala tastamilhu illa fima yastamilu fihi al-ma' al-mutanajjis. Kalau seumpama sampean iku turu dan besok paginya sampean itu ketika bangun atau besok paginya sampean itu nemui
As-sigo, wadah-wadah yang biasa dipakai untuk minum, gelas, cingkir atau apa saja, atau wadah-wadah yang biasa digunakan untuk mangan, piring, mangkok, bak, opo ae. Lek saumpama iku ndak sempet ditutup malamnya sebelum sampai tidur, nggak sempet ditutup, sampai nemui wadah maftuhan terbuka, nggak ada tutupnya atau nggak ada apanya, jangan minum dari gelas itu, jangan pakai piring itu. Paham ya? Jangan pakai piring itu. Kalau memang sampean mau dipakai, jangan dipakai untuk keperluannya sampean, pakailah keperluan yang lain, gaya rakora, gaya nyiram, gaya opo, gaya nyiram hewan, gaya nyiram kembang, opo, jangan dipakai makan. Kalau memang mau dipakai, cuciin dulu. Lek sama sampean ku lali begini nggak ditutup, misalnya ki gelas, sampean turu tengah wengi lali nggak ditutupi, atau tak balik. Nah ini ada adabnya juga. Kalau ndak bisa nutup, sampean jadikanlah gelas atau piringnya sampean itu nongep, buriin batas, paham ya? Walean sekiranya cangkeme ono di nisor, bagian belakangnya ada di atas. Sekiranya apa? Sekiranya iku lek dibuka, sama ono apa sing lugur kan, lek ngadepnya dukur kan nampani. Tapi lek diwalik kan ndak iso. Jadi ngono carane iku. Gelas atau apa saja. Terutama misalnya sampean piringnya nggak ditaruh secara terbalik atau nggak ditutupi di dalam miring. Mon sampean neka nyabek piringan neka mereng, nyongok mereng mon merenga lurus, laku mon yang kui beco kade. Mon merenga mereng, sekiranya selete yang diukur, bagian belakangnya yang di atas itu nutup. Lek sekiranya mereng yang ngadep yang dukur, cangkeme sing ono di atas iku buka jenenge. Kayak gitu itu lek buka ngono meneh lek kate digawe umban dhisik, cuci dulu atau dilap dulu, lebih bagus dicuci dulu, itu anjurannya. Kenapa kok harus begitu sih? Kenapa? Wahwa tohirun, padahal barang itu ketika mau sampean pakai barangnya suci, tidak masalah. Tapi apa? Wafihi wahwa tohirun walakin fi isti'malihi khatar. Barangnya, gelasnya sampean atau piringnya sampean yang seperti itu tuh mon eyang goyah piringnya seceh. Tapi apa? Isti'malihi mon egunaaki khotorun bahayana raja. Cek terus lagi. Karena apa? Wa qad dzakara Syekh Ibn Arabi fil Futuhat. Karena apa? An-nafis sanah. Karena dalam satu keterangan disebutkan Al-Imam Ibn Arabi nyebutaki an-nafis sanah dalam satu tahun ini lailah berdesitung malam mubhamah, yang mana malam itu samar, tidak ada orang yang tahu. Mubham, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak ada orang yang tahu. Kenapa? Tanzilu fiha, yang mana satu malam yang tadi misterius tadi, tanzilu fiha, yang diturunkan oleh Allah pada malam itu apa? Al-adwa, berbagai macam penyakit. Takok tepak malam rua, tepak bedena sampean ngangah, pas morok yang kui lakuin sampean sakit, takok nggak rua. Beda situng malam Can Ibn Arabi dalam satu tahun ini ada satu malam, yang mana malam itu Allah menurunkan berbagai macam penyakit. Fala tusodif ina maksyufan, le penyakit rua mon geger la tusodif, tidaklah bertemu dengan ina wadah sing maksyuf, sing terbuka, wala sigok mahlulan, atau gelas-gelas sing terbuka gak ana tutupi, illa dakhalathu, kecuali pasti masuk yang wadah-wadah mang. Makanya wong biyen niku, zaman biyen niku meja wong biyen ku biasane meja beda keranjeng, tutup jora-jora, itu tutupen apa tempe, itu tutupin apa, mon tade tempe kadang meneng lambe, itu tutupin kain kain taplak itu, jadi gitu. Ono hikmah kabeh itu. Karena apa? Takok tepak malam rua, tepak geger penyakit atau bebalak saya petoran Allah rua, takok lebu ke gelas rua, ke pereng rua, pas lagun yang kui sareng sampean, takok sampean keneng sakit, penyakit dan lain semacamnya. Walidzalika, maka dari itu amara Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintahno apa?
Bisyaddil asgiyah, supaya nutupi asgiyah, gelas, ceret, wadah-wadah buat minum atau wadah buat makannya sampean. Wa tahmiril aniyah, dan nutupi piring-piringnya sampean. Ya apa ae wis. Kalau sekiranya ngene, kalau sekiranya itu biasa dipakai sampean setiap hari, tutupono lek bengi. Utawa ndele iku tongep, nyaben ro tongep, cetak bebe. Jadi seperti itu. Wa idza lam tajid ma tughatti bil ina, lek enggak nemu barang sing iso digawe nutup wadah-wadah mang, faj'al alaihi audan, maka jadikanlah apa saja yang bisa sampean gunakan untuk nutupi. Lek dek gelas, misalnya ono gelas, sampean mungkin pernah delok Habib sopo atau kiai siapa, ustadz siapa pengajian, dek dukure pengajian niku ono siwake, palangagi ngaria, atau sampean ngetelak siapa, beda kiai atau beda Habib, gelas, ngakui gelas tak ada tutup, cuman beda siwak kayak atas atau beda pulpen atau ada apa saja misalkan. Itu tujuannya apa? Untuk nutupi wadah tadi niate iku. Makanya ini diterangkan, lek enggak nemu sampean barang sing iso gawe nutup, faj'al alaihi, tutup pagi iya tas bedene sampean ro audan kayu, saumpama sampean enggak nemu tutupan. Teka ala kaju lenteh, posapo itu lenteh. Utawa sedotan, opo ae sing iso gawe malangi, sing iso gawe malang ndek dukure wadahe sampean. Utawa beda tisu, setiap tisu gitu seperti apa. Audan. Kalau sampean punya gelas, ono majelis ngene ya, oleh kopi, tung situng oleh kopi misalnya, kopi rajo, gelas rajo, taduk tutup siwaknya sampean itu buat tutup. Atau kalau ada pulpen, atau oleh ono buku, itu buku, tutup ono buku nih, mini sampean lu gawe nutupi, berkatnya gawe tutupannya itu. Wagul lek sampean nutupe gawe barang-barang sing cilik koyo ngono, faj'al alaihi audan wadhkurisma Allah alaihi. Sebelum sampai nutup mau coba bismillahirrahmanirrahim. Kaju sekene ruah menutupin gelas seraja, teka ala kene itu bisa nutupi semua. Saumpama balak mudun, penyakit mudun ndak kira masuk. Barokah sunai Kanjeng Nabi bang, bismillahirrahmanirrahim, tutup. Mentutup raja, biasanya kan gelas, ono tutup lebar, ini ndak masalah, tutup langsung. Bismillah bagus. Wadhkurismallahi alaihi wa tawakkal 'alallahi, lan tawakkalo mari ngono tawakkal, innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah bakal nyenengi yang wong sing tawakal, sing hati-hati ngelakoni mang. Makanya itu mandar muko saya sampean semua diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ilmu ini, sunnahnya Kanjeng Nabi ini, adab-adab yang harus dikerjakan, yang harus dipersiapkan ketika kita mau tidur. Di antaranya nutupi wadah, nutup uma, nutup jendela, opo. Semua ulama nyebutkan dalam keterangan yang lain, kalau dianjurkan dalam sunnah itu sebelum tidur tutup pintu. Yang sunnah itu pintu ditutup, termasuk lobeng-lobeng selain. Mensampaikan bungkon ya bodo jendela kene. Umah biyen ku biasanya ono jendela, koyo Mas Sodik iki umahe ono loro jendela iki. Ono jendela dukur, ono jendela tengah. Jendela tengah umahe mbah biyen, mbah Muanna iki jendela iku ono loro. Separo nutup bebe, separo atas. Biasanya iku lek wis sore ditutup. Kadang lek bengi kok dibuka, kepengen angin. Leri ya mon malam sunat tutup. Mulai sampean sekiranya ngantuk sarah, ota bebeng lobeng kene sebedo tutup pernah. Lubang kene biasanya ono nginangene umai wong kok ono tutupane, ono kocoe geser ndak geser ngono. Iku lek pancen wayahe apa ono tutupane, tutup lek bengi. Kecuali ventilasi gini ya, beda ventilasi ini. Pintu-pintu yang sekiranya itu ada kesediaannya, sampean sediakan untuk dibuka tutup, lek bengi tutupan. Termasuk piring, balikan, gelas dan lain semacamnya. Kapan dianjurkannya? Kalau malam itu dianjurkan nutup mulai maghrib. Masuk hari berikutnya, karena dalam hitungan falak ya, dalam hitungan hijriah, dalam hitungan kalender Islam, hari itu dimulai maghrib. Jadi maghrib matahari copet sudah masuk hari besok. Ingat gelek Rebuh, real Kemis. Sekarang ini masuk Kemis sudah, malam Kemis. Masuk Kemis. Tanggalan itu lek saumpama mang iki tanggal 6, saiki wis tanggal 7, mulai maghrib. Maghrib itu tutupan.
dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Madar muka manfaat ala hadiniyah hawzun salihah syamilah kamilah fi dunya wal akhirah. Jalih balikul khair lana wa lakum ya hadirun. Narjuna wa iyyakum sihhal afiyah tamam al afiyah salahil aqibah fi dini wa dunya al akhirah ala hadiniyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya kana abdi ya kana nasta'in. A'udzu billahi minadh-dhalin. Amin.